kinaramba na ki experience ba ki feel ki baper bola onward na kanya juki bapiwan ya kabar bindrong sa ka political party juga parti kejungi ke UDP. Hakipur di pemerintahan na kalian juga parti kejungi. Ngalarong sa parti UDP war japra. Bahkan nang ni kipur kanang yang Islam yang percaya betulun yang Islam pe jongkal ke parti. Yang percaya ya kaban khot banyewer ban perta. Sharum seneng keleng ya ki paipa nong song bakin wan menyekesang ke parti ini bakal simpor bon bagi nyoso itu pertama cumi kawai kepala sedang bagapun kongo yang kebawat agak tu kepor kampada pun kongo ada kota kadai ha ka by-election jo karani ko consulsi ha ka ba pius marway ubalele ya ka arajar pra general election senala anjo ndai dalawan ka by-election pa ulo boy sa kato ngimsim la sukumen dia balas job Kalabu kendiat kejeng perkat balai bakal unta. Toh kalau yang kapor kimi biang saki by elections. Kawai sela ada bikin klan no jongi presiden bedon burong jongi ibalarim bangkuai dua belai Dr. Don Gubernur. Balang tu kapor abang ilai election. Kalau tahun ini kajing atatin jik semua atatin, semua tim susumi TM, tambah jing atatin sudah dimulai. Namar bagi giwe kamnang mentertin ban pensmi, anda yang bagi itu orang kopol, kami sudah dan pada kata jitri mentertin. Esok pun ada jing semua atatin. Ndalah nyawa yang kibun, kepala semua pula kalau balatam lagi. Hajar babalajit dolani konjui ilalian joka parti ke jongi yaki armor kiri ramba ki bala pau sekmat haga imlan salang haga state ke jongi hagi benta ki baper ke bana kalian joki kira contribute ha ke state ke jongi sesisin ngaku aban ai play bat dia suma dan burom dia iba monak sabong beri vice president jongka parti LPP haga joka poro de no tok kubor jongka kubor bang bat kiwe ki kam ki ba se na gale ju idon ba monak play simone ga rai jopi babila sim man rum syaka parti UDP kumjo ru yai ba wal badrani ibale unu yalam jongka wain ki sen balang NGO haga jala ka jumi ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people yo labat kung president la bon teligisna but hadin mapila showtime nakakam kung presiden jong ka FKGGP ka bangaru na so yahab jumot bahadin mapila pelay iya ka di kalukor but kumjuru kumudukhan jong ka FKGGP pila sure ya ka ba bandrung no siya ka pati UDP kumulay sibon ba walbat ngirayolan ni kendo suai ke bapindrong bagadap dari dokumen ke pakta election
hangte hapo mauplang konstitusi. Barabangi kun ya ka mauplang by-election konstitusi. Limdon candidate ato kapon naman ba SK bang kuha dual play ide associate member ng party DP. Bat kala simpoy ni katukan ni bagi niyo ya kajing penting na ya kajing longer tong jong iba Eugene iba dalam bagi taksi. Ba Eugene wan na feel ko PPT poro am the kamu batay. Im judon na ka politics wala lagi pa aju iri don ka politics saus nem duna Neba Eugene em Eugene ball politics.